yitwa Victor Gao, akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe ingufu. Ati nibyo tubanye neza n'ibihugu birimo Saudi Arabia n'ibindi byo mu burasirazuba bw'isi bwo hagati. Dufite byinshi biduteye ishema byatuma tubana nabo. Icyambere, Ubushinwa bwagerageje guhuza Iran na Saudi Arabia kuko ibi ni ibihugu byabaye by'igihe kirekire mu makimbirane. Leta zunze ubumwe z'Abanyamerika na Israel bakijyamo bavuga ko bagiye gutera Iran banyuze muri Saudi Arabia. Nanone ibyo byongeye guteranya impande zombi zirongera zirahangana. Ndatekereza ko Iran ku rundi ruhande, Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu bya hariya mu kigobe cy'Abarabu nabyo birabizi ko Ubushinwa iyo bwagezemo hano bisobanuye amahoro. Hanyuma Amerika na Israel iyo binjiyemo barabizi ko ari intambara, imvururu, kugaba ibitero, gusenya. Rero amahitamo araboneye. Ndizera ko inshuti zanjye ziza guhitamo mu byo mvuze, cyane zo muri Saudi Arabia baraza kuntega amatwi banyumve, kuko kuba inshuti n'Ubushinwa biba bisobanuye ko bo bazakurwanaho kugeza habaye ukwishyura ukizana mu bucuruzi. Kandi ndatekereza ko ibi bintu nibirangira, iyi ntambara y'ubushotoranyi bagabye kuri Iran, Abanya-Iran ndetse n'Abarabu bazongera bakorane mu kiganza, bakundane hamwe n'ubuhuza bw'Ubushinwa. Ndabizi neza ko bazongera kubana neza kandi bakubaka umubano wa gicuti nk'uko byamwe mu binyacumi ndetse no mu binyejana biri imbere, kubera ko nanone byaba ari ubwiyahuzi kuba Abarabu bose basanganywe imyizerere ya Kisilamu, kuko bose ni Abisilamu, n'Abanya-Iran ni Abisilamu, nubwo bamwe bizerera mu Bashiya abandi mu Basuni, ariko bombi ni Abasilamu. Bizaba byiza rero nibaramuka bazirikanye iyo sano y'Ubuyisilamu y'ukwemera bakubana, bagahana ikiganza kandi bagakorana hagati yabo bombi, kuruta kuba hari ibindi bihugu bishobora kuza kwinjirira muri bo bikabigisha gusenyerana, bikabigisha kugabanaho ibitero, bikabigishanya kurwana. Ibyo ntacyo bimaze kuba babigisha kurwana. Barabizi neza ko umubano wabo mwiza wa Kisilamu wakabaye uramba. Muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ritworohereza ubuzima, Alpha Technology iza nk'igisubizo cyizewe ku bibazo byawe byose by'ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Waba ukeneye gukoresha telefone yawe yagize ikibazo, gusimbuza ikirahure cyangiritse, gukoresha televiziyo, radio, keto cyangwa ipasi byangiritse, cyangwa se wenda ushaka accessoires zose za telefone zigezweho, Alpha Technology irahari kandi irabikora vuba cyane, neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Alpha Technology ntidusana gusa byo gusubiza ubuzima ibikoresho bya electronique, ahubwo turi n'ishuri ry'umwuga kubashaka kwihugura yewe no kwiga ubumenyi bufatika bubavana mu bushomeri, nko gukora telefoni, televiziyo, radio, ipasi, keto n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi, kuko twemera ko ubumenyi ari ishoramari ridapfa. Dufite serivisi z'irembo zitandukanye, dufasha kandi abifuza kode z'ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, tubashakira kode z'imboneka rimwe zo mu Busanza. By'akarusho tunabafasha mu gufungura no gutunganya imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, YouTube channel, Facebook, TikTok, X, Snapchat n'izindi, byose bigakorwa kinyamwuga. Alpha Technology dukorera i Kanombe mu Busanza. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0782 32 0880. Alpha Technology, aho serivisi nziza zihurira n'ubumenyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reka twizere ko mumeze neza abadukurikiye muri mu bice bije bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabaramukije mu ndamukanyo y'amahoro tugira tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukaba tugiye kurebera hamwe imirongo itukura Iran yashireho Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ndetse na UAE. Ubwo iyo tuvuga UAE ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bihaye ibyo gushigikira umunyamerika ndetse n'umuzayoni ariwe Benjamin Netanyahu uri kwica abayisilamu muri Palestina, muri Gaza, ndetse n'uyu munyamerika akaba ariko yabigenje muri Irani
muri Iraq, muri Afghanistan, muri Libya, muri Sudani. Ibi byose ni ibihugu umunyamerika akomeje kugenda aremamo imitwe, ndetse uyu munyamerika akaba acumbikiwe na Arabia Saudite, nayo umugambanyi ugambanira abayisilamu, kuko ntabwo turabona Saudi Arabia ku kibuga cyo guhosha amakimbirane ndetse no kurengera abayisilamu bari kwicwa hirya no hino hatandukanye. Turibaza muri iki kiganiro ngo ese Irani intambara iri kurwana ni jihad cyangwa n'ubutagondwa? Abayisilamu munyumve neza, jihad twarayisobanuye, murebe ikiganiro kibanziriza iki ngiki hasi. Reka turebe Qur'ani muri suratul Bakara aya y'194, aya iravuga ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ash-shahrul haramu bi shahril haram wa hurumati qissas faman atada alaykum fa'atadu alayhi bimithli ma atada alaykum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ayiti ukwezi gutagatifu guhorerwa n'ukwezi gutagatifu, nibiziririjwe byose birahorerwa iyo byavogerewe ubusugire bwabyo, bityo uzabagirira nabi namwe muzamwiture inabi nk'iyo yabagiriye, kandi mugandukire Allah, munamenye ko mu by'ukuri Allah ari kumwe n'abamutinya. Iyi aya iragaragaza ko mu gihe Irani yateweho ibisasu tariki 28 z'ukwezi kwatambutse, ikicamo umuyobozi w'ikirenga ushinzwe kurinda impinduramatwara ya Republika ya Kisilamu Irani, Ayatollah al-Khamenei agapfa, ndetse n'abakwebe n'abuzukuru be. Nyuma yaho umuhungu we Mujtaba al-Khamenei wamusimbuye nawe akaraswa. Ibi byose biragaragaza ko byakozwe n'umunyamerika afatikanyije n'umunyazayoni Bibi. Nanone tukagaragaza ko UAE, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, zubwazo zishigikiye umunyamerika nko kuba zaramuhaye ibirindiro. Ari no mpamvu Irani irasa ku bihugu byitwa ko ari ibya Kisilamu, ariko ikarasa ku birindiro by'umunyamerika biri muri ibyo bihugu. Irani ni nko guteguza ibyo bihugu byitwa ko ari ibya Kisilamu ko nibiramuka bigaragaje umuhate wabyo mu gushigikira umunyamerika ko Irani nabyo izabirasa, izabitera. Muri aka kanya rero tuvugana, Irani yamaze gushiraho ikarita itukura ko Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ndetse na UAE, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bayifasha bayishigikiye ko nibaramuka barenze ikarita yashizeho igacaho imirongo bakarenga iyo mirongo itagize ute batabajije Irani uburenganzira, batayisabye uburenganzira, ko Irani itari bwizeze umutekano uri bwahace araba yiyahuye. Byumvikane ngoro dukurikije iyi aya ndetse tugakurikiza n'ibyakozwe ku tariki 28 bikomeje gukorwa, bigakorwa no muri Libanoni, bigakorwa muri Gaza, bigakorwa muri Palestina, byarabanjirije muri Libya, bikajya muri Sudani, Somalia, Iraq. Wa Saddam Hussein bakamunyonga bamushinja ngo nugutunga ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo bitwaro bya kirimbuzi bakaba barananiwe kubyereka isi, bati dore ibitwaro bya kirimbuzi byatumye tunyonga Saddam Hussein, dore ngibi. Bakagaruka nanone muri Libya, Colonel Muammar Gaddafi nawe batari gukora ibitwaro bya kirimbuzi, bananiwe kubigaragaza. Bakaza muri za Somalia, za Sudani, ibihugu bya Kisilamu. Umunyamerika arashaka gusenya ibihugu bya Kisilamu. Niyo mpamvu intambara ro kuyirwana abayisilamu bari gushigikira Irani mu kurwana iyi ntambara yo kwivuna umwanzi w'ubuyisilamu. Iyi ni jihad barimo, kubera ko ntabwo Irani nk'igihugu ari igihugu kigizwe n'abashia gusa nkuko injiji mu bashekhe babyigisha. Irani irimo ingeri zitandukanye,
zaba ari iz'abayahudi, zaba ari iz'abarabu, zaba ari izo n'abandi bantu batari abayisilamu nabo baba muri Irani, mu buryo bwo kwashakira imibereho, mu buryo bwo kwiga. Irani ituwe n'abaturage batandukanye. Ubwo rero kuba umunyamerika yabagabo igitero ngo batunze ibitwaro bya kirimbuzi, ese abayisilamu gutunga intwaro ni haramu cyangwa ni harari? Igisubizo ni harari. None se ni ikihe gihugu na kimwe cyemerera abayisilamu gutunga intwaro? Ni ikihe gihugu cyemerera abayisilamu gutunga intwaro? Byumvikane ngo rero abayisilamu nimba Qur'ani ibemerera gutunga intwaro ikanabategeka kuzibungabunga, intwaro zigamije kugirira neza abantu, intwaro zigamije gukuraho akarengane, zigamije guca ruswa, zigamije guca riba, zigamije guca amahugu, zigamije kuzamura idini rya Allah rikajya hejuru y'andi madini yose, ari nawo muyoboro, ari nayo nzira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarariho we n'abamubanjirije, nkuko Allah bimubwira muri Qur'ani muri suratu Al-An'am avuga ati ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum almuqtadi kul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikru lil alamin. Babwire abati abo nibo Allah yamaze kuyobora intumwa n'abahanuzi, kubw'ibyo yewe Muhammad kurikina inzira yabo, bwira abo barabu banze kukuyoboka, kubwira abo barabu banze kugukurikira no kugukurikiza, nabo bayahudi banze kugukurikira no kugukurikiza, nabo banasara banze kugukurikira no kugukurikiza. Babwira uti ngewe ndi ku nzira y'abambanjirije kuri iri tegeko rya jihad, nkuko tubisanga muri suratu Tauba aya y'111. Ubwo rero reka twumve imirongo Irani yashizeho ko UAE niramuka iyirenzeho ndetse n'umunyamerika bari bwayirasa. Reka twumve umunyamakuru wa Al Jazeera uri muri Irani uko arimo arabitangaza mu ijwi rya bavuga neza Jonathan. Ibi koko byabaye aho igisirikare gishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu ishami ryabo rirwanira mu mazi IRGC Navy bashyize hanze ikarita. Ni ikarita igaragaza imipaka mishyashya y'umuhora wa Hormuz. Iyo urebye ikarita ya Hormuz uko igaragara naho aka gace gaherereye, urabona ko bahera ku musozi witiriwe Mubarak muri Iran ukagera muri Fojira muri UAE, hanyuma mu gice gishyira uburengerazuba urabona ko uyu murongo uhera ku kirwa cya Kajum ukagera kuri Umar Quwain muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ukuvuga ko iyi mipaka mishya bashyizeho rero niba yubahirijwe, ibyo bivuze ko bishoboka ko UAE igerageje kuharenga. Ni ukuvuga ko ubwato bwa UAE bwagerageza kurenga ahangaha bugana muri uyu muhora wa Hormuz, cyanze bikunze bazaburasa. Wibuke ko intambara ikiriho, UAE yagerageje kwambuka aya mazi yita yayo inyuze kuri Fujairah ishaka gutambuka uyu muhora wa Hormuz. Hanyuma Iran irabireba ataha, niba ari ibyo rero turaje tubereke. Iran none icyo yahise ikora bunonaha nuko yahise ko ica umurongo ugaragaza imipaka yabo, ariko none bo barenze hantu ha Fujira, bivuze ko nubwo ari n'amazi yanyu ariko ntabwo mushobora kuyatambukamo mutabanje kubibwira Iran. Ni ukuvuga ntawe ukubujije kugera ku isoko ryawe, ariko banza umenyesha Iran. Urumva ko icyambere kigamijwe rero ni ukubuza UAE ko yatambuka uyu muhora wa Hormuz mu buryo butazwi, ariko nanone UAE bakaba bari no kuyibwira ko nubwo amazi ari ayayo ariko hari aho itagomba kurenga unyuze kuri ayo mazi nyine. Na niyo mpamvu ubona uyu murongo bawaguriye kurenga ahangaha ukagera kuri Fujairah. None ibyo abantu bari kwibaza ngo se ngo ubwo bizagenda gute ku mato azarenga kuri uyu murongo? Ni ukuvuga ko abanya-Irani bafashe ingabo zabo ubundi bazizengurutsa ahangaha batangira kugenzura ingendo zose zihanyura. Ni ukuvuga ko n'undi uwo ari we wese wagerageza kunyura ahangaha nawe icyo gihe yaba yarashwe.
ndetse n'ugerageje kuhanyura mu buryo abanya-Iran batabizi, ubwo ni ukuvuga niyo yaba abo muri UAE nawe ntabwo bashobora kumwizeza umutekano. Ariko Sami, ni ukuvuga ngo iyi karita niramuka yubahirijwe birahita bigaragara ko nyine Iran ari ifite ubugenzuzi bw'aka karere kose. Ni ukuvuga ko Iran niba iyi karita koko uko yashyizeho iyi mipaka ibashije kuyigenzura gutya, ni ukuvuga ko Iran iraba yubatse igisirikare kirwanira mu mazi, bivuze ko ari ibwiriza rishyashya rireba akarere ndetse n'uburyo bugomba kubahirizwa mu by'umutekano kandi bushyizweho na Iran. Yego, turacyategereje kuza kureba iki bihugu byo mu kigo bibivugaho. That is led by Iran. Yes, nkuko rero mumaze kumva mu ijwi rya bavuga neza Jonathan ukora inkuru zicukumbuye kuri Iran iri mu ntambara iri muri jihad hagati ya Leta Zunze Ubumwe n'Abanyamerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bayishigikiye UAE. Allah aratubwira muri Qur'ani muri suratu Al-Baqara aya 193, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تحوا فلا عدوان إلا على الظالمين. munabarwanye babandi babarwanya kugeza ubwo nta toteza nta rwango bazongera kubagira mwebwe abayisilamu, maze idini ryo kugaragira Imana imwe Allah ribe ari ryo riganza. Ariko nibahagarika kubagirira nabi, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Lebanon, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Palestina, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Gaza, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Libya, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Iraq, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Somalia, Sudani, Iraq, bagahagarika ubwicanyi bwabo muri Iran. Icyo gihe nta rwango namba mugomba kubagirira usibye abagizi ba nabi muri bo. Iyi ni Qur'ani suratu Al-Baqara aya 192. Ubwo rero Iran iyi ntambara irimo ni jihadi, nta gushidikanya iyi ni jihadi. Reka twumve ibyo umunyamerika arimo aratangaza, ubwo ndavuga Donald Trump. Yego, ibyo nibyo ngomba kuza gukora. Ubu none abafite amasaha 24 gusa kugira ngo babe bahisemo igikwiriye. Niba badahisemo neza baraza kwibonera n'amaso yabo, baribera batanga buhamya bwo gukubitwa guhambaye kandi baraza kubibona. Erega ibi bintu naranabibabwiye na mbere. Nababwiye ko Iran uburyo twayijegejemo nibura bizabafata indi myaka 20 yo kongera kuyubaka. Erega ibi ngibi ndi kuvuga nibyo bazakomeza kubona. Muri twebwe nta wenda gusubira inyuma ngasubire kujya kubaho ubuzima nk'ubwo twabayemo niyo haba mu myaka 2 gusa, ariko bo nibura tubasubije inyuma h'imyaka 20. Umunyamakuru ati none Trump, uratekereza ibi bintu bishobora guhagarikwa n'imishyikirano ihari? Ati yego, bo bambwiye ko ngo bagiye kumpa indi nyandiko igaragaza ngo ingingo zo kuganirwaho. Yes, iyo nyandiko rero Iran iri guhereza umunyamerika bagomba kuganiraho nuko bagomba guhagarika ubwicanyi bwose umunyamerika akora mu bihugu bya Kisilamu byo kwica abayisilamu. Erega abayisilamu tubwizanye ukuri, idini ya Islamu nkuko muvuga ngo ni idini y'amahoro, ni idini y'amahoro ku bayisilamu hagati y'abayisilamu